Manje-ke sikhulume ngamaphupho akhomba isthunywa noma athi asho ukuthi-ke unesithunywa. Ngizowabala-ke wonke, kodwa-ke mlaleli, bengicela nje ukuthi-ke ungene lapha kwi-link kwi-bio uma kuwukuthi le video uyibuka ku-TikTok, ushaye u-subscribe, uphinde uthathe leya namba elapha ubhalele ku-WhatsApp. Iyona-ke sokuchazela kabanzi iphupho nje ozolibuza, silihlaziye, ubuze nemibuzo ukwazi ukuthi-ke uphenduleke kuyo yonke-ke imibuzo onayo. Ukuphupha-ke undiza kusuke kuyisithunywa lokho. Ngizokwasho nje wonke lamaphupho-ke abika isithunywa. Ukuphupha undiza, ukuphupha ukhuleka, ukuphupha-ke amanzi, ukuphupha uthingo lenkosazana, ukuphupha ilanga, izinkanyezi, inyanga, ukuphupha isonto, inkonzo ethize, kodwa-ke uma kuyinkonzo, ukuphupha umuntu egqoke izinto ezimhlophe, ukuphupha amabhanoyi, ukuphupha i-rockets, ukuphupha umuntu okhubazekile, ukuziphupha wena udansa, uzibona udansa, ukuphupha abelungu, ukuphupha uzwa ingoma emnandi, gospel, ikakhulukazi-ke uma kuyi-gospel noma ngithi-ke ingoma yesonto. Ukuphupha amajazi a-yellow, a-blue, a-green, a-white. Mlaleli, uma ukuthi khona la ongazwanga khona nombuzo, uma uyibuka ku-TikTok, thatha nansi inamba lapha kwi-bio uzobuza khona-ke iphupho. Ku-WhatsApp sobe sesikuchazela kabanzi, noma ungene lapha ku-YouTube kwi-link ufice nje inqwaba yamavidiyo sichazile-ke, uzobe usuphenduleka nephupho-ke ozoba nalo ngosuku olulandelayo.